Шалом, дорогие друзья! Shalom, kallid sõbrad! Мы приветствуем вас на канале «Сила жизни во Христе». Tere tulemast kanalisse Eluvägi Kristuses. Меня зовут Элла, мою подругу Джой. Minu nimi on Joy ja minu sõbranna on Ella. И мы очень рады, что вы с нами. Ja me oleme väga rõõmsad, et te olete meiega. И мы продолжаем исследовать Священное Писание. Ja me jätkame pühakirja uurimist. У нас длинный путь жизни. Meil on pikk elutee И нам нужны добрые советы. ja meil on vaja häid nõuandeid. И эти советы обязательно в Священном Писании. Ja need nõuanded on leitavad pühakirjas. И сегодня мы поговорим с вами о словах. Ja täna me räägime teiega sõnadest. Все в жизни связано со словами. Kõik elus on seotud sõnadega. Ваше имя Teie nimi – это тоже слово. on ka sõna. Если вас позвать другим именем, Kui teid kutsuda teist nimepidi, вы не отреагируете. siis te ei reageeri. К примеру, если тебя зовут Мари, Näiteks, kui sinu nimi on Mari, а тебя будут звать Даша, aga sind kutsutakse Tasha, Даша, ты не повернешься даже. siis sa ei pööra isegi ümber. Но если тебя позвать Марией, Aga kui kutsuda sind Mariks, то ты сразу отреагируешь. siis sa kohe reageerid. Так все в жизни связано. Samamoodi on kõik siin elus omavahel seotud. Чтобы пойти правильным путем, тебе нужно знать этот путь. Selleks, et minna õiget teed pidi, on sul vaja teada seda õiget teed. Ты стоишь на перекрестке, Sa seisad ristteel и тебе нужно в магазин. ja sul on vaja minna poodi И ты не знаешь, где магазин. ja sa ei tea, kus see pood asub. Тебе нужно спросить. Sul on vaja küsida Ты скажешь слова. ja siis sa ütled sõnad välja. К людям скажите, где магазин. Inimestele öelge, kus on pood. И кто-то, добрый человек, Ja keegi, hea inimene, кто услышал твою нужду, kes kuulis sinu vajadusest, скажет тебе, ütleb sulle, поверни направо pööra paremale и иди туда. ja mine sinna И там магазин. ja seal on pood. И ты послушал Ja sina kuulsid слово, которое он сказал. seda sõna, mis ta ütles Послушался ja sa kuuletusid talle и пошел в ту сторону. ja läksid sinna suunas И пришел в магазин. ja jõudsid poodi. Словами в твоей голове уже была твоя нужда. Sõnades sinu peas oli juba vormitud vajadus. Что ты хочешь купить? Mida sa tahad osta? Это слова. Need on sõnad. Ты пришел в магазин. Sa tulid poodi. Вы знаете, сейчас в магазинах мы сами выбираем. Teate, praegu poes me ise valime asju. Но когда-то, Aga kunagi ammu, когда мы приходили в магазин, kui me tulime poodi, и продавщица стояла за прилавком, siis seisis müüja leti taga то мы должны были озвучить свое желание. ja siis me pidime oma sõna välja ütlema. И мы говорили ей, Ja me ütlesime oma soovi. пожалуйста, килограмм масла, Palun kilo võid, буханку хлеба, palun leivapäts или вот, пожалуйста, мне бутылку масла подсолнечного. või palun andke mulle pudeli täis päevalilleõli. И тогда твое слово, Ja siis sinu sõna, которое ты сказал, mida sina välja rääkisid, превращалось в товар. muutus selleks kaubaks. И тогда продавец говорил сумму. Ja siis ütles müüja sulle hinna. Ты слышал слова. Sa kuulsid jälle sõnu И эти слова превращались в купюру. ja need sõnad muutusid kupüüriks И ты платил деньги. ja sa maksid И тогда получал весь этот товар. ja siis sa said kogu selle kauba kätte. Вы думаете, в жизни все иначе? Kas te arvate, et elus on midagi teistmoodi siis? Нет. Ei ole. Все так же зависит от ваших слов. Kõik sõltub teie sõnadest samamoodi. Ваша судьба и ваша жизнь Teie saatus ja teie elu связана с вашими словами, on seotud teie sõnadega, которые вы говорите. mis te välja räägite. Почему я так уверенно это утверждаю? Miks ma selles nii kindel olen? Потому что в Евангелии от Матфея, 12 глава, 37 стих, Ишуа Хамашех говорит четко. Sest Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 37. salmis Jeshua Hamashiach ütleb täpselt. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Аллилуйя! Halleluuja! Твои слова направляют тебя или вверх, Sinu sõnad suunavad sind kas üles или вниз. või alla. Или ты поднимаешься Sa kas tõused к Богу ближе, Jumalale lähemale, к пониманию Его слова ближе, lähemale arusaamisele tema sõnast или ты отпадаешь от веры, või sa langed ära usust и ты сам себе говоришь проблемы. ja sa räägid endale ise probleeme. Если ты часто ноешь, и ты все время недоволен, Kui sa muudkui hädaldad ja sa ei ole millegagi rahul, ой, все так плохо, kõik on nii halvasti, ой, как все нехорошо, kõik on nii halb, ты
Ты думаешь, будет лучше? kas sa arvad, et siis läheb paremaks? Нет, ei lähe, будет еще хуже, läheb veel hullemaks, потому что ты сам сказал это. sest sa ise ütlesid seda. Почему я так уверена? miks ma nii kindel selles Потому olen? что все Бог словом сотворил. sest Jumal lõi kõik sõna läbi. Сам Всевышний сказал, да будет свет, и свет стал. kõige kõrgem ise ütles, saagu valgus ja valgus sai. Жизнь и смерть во власти твоего языка. surm ja elu on sinu keele võimuses. Так написано в Священном Писании. nii on kirjas pühakirjas. И давайте подумаем, что мы говорим. nii et mõtleme siis, mida me räägime. Ой, я, наверное, так устала, но я не смогу прийти. oh, ma olen vist nii väsinud, et ma ei saa täna tulla. Конечно, не придешь. muidugi sa ei tule. Ты только что сам себя проклял. sa just oled ennast neetnud. Ты сам себе вперед сказал, что ты устанешь, sa juba rääkisid endale ette, et ma olen väsinud, у тебя не будет сил, sul ei ole jõudu и ты не придешь. ja sa ei tule. И так и будет. ja nii saabki, Потому что в словах могущественная сила. sest sõnades on võimas vägi. Мы должны следить, me peame jälgima seda, что мы говорим. mida me räägime. Мы часто сами себе выговариваем преграды. me tihti räägime endale ise takistusi. Ой, я не понимаю, я не знаю. ma ei tea, ma ei oska Так и будет. ja nii saabki. Ой, у меня нет сил. oi, mul ei ole jõudu. Ой, а еще некоторые говорят, ой, у меня такая глупая голова. mõni veel räägib, oh, mul on nii rumal pea. Так и будет. ja nii saabki sulle. Мы же говорим, и это становится плотью. me räägime ja see saab lihaks. Мы должны говорить слова жизни. aga me peame rääkima elusõnu. Мы открываем глаза утром, me avame silmad hommikul и что у нас первое в голове? ja mis on esimene asi, mis meil on peas? Ой, я так плохо спал, я не выспался. Как я сегодня весь день проработаю? esimene asi, mis me mõtleme, on oi, ma nii halvasti magasin, ei tea, kuidas ma tänase päeva üle elan. Это же похоронный марш. see on ju matusemarss. Ты должен, открывая глаза, sa pead siis, kui sa avad silmad, во-первых, сказать спасибо, Господи, что день настал. ütlema tänu Jumal, et see päev on alanud. Ты моя сила, ты моя крепость. sa oled minu tugevus, sa oled minu kindlus. С тобой я все могу. sinuga ma suudan kõik. Ты даешь мне силу. sa annad mulle jõudu. Мои руки двигаются, ноги двигаются. käed liiguvad, mu jalad liiguvad. Благодарю тебя, что я здоров. tänan sind, et ma olen terve. Спасибо, Господи. aitäh sulle, issand. Ты сказал себе победу. sa rääkisid endale elu. Ты прогнал уныние от себя. sa ajasid ära meeleheite enda juures. Ты прогнал врагов души твоей. sa ajasid minema oma hingevaenlase. Вы знаете, говорить добро всегда нужно прилагать усилия. teate, selleks, et rääkida head, on alati vaja pingutada. А делать зло много ума не надо. aga selleks, et kurja teha, ei ole vaja palju mõistust. За сорняками не ухаживают. umbrohu eest ei hoolitseta. Они сами растут. Need kasvavad ise. А вот культурные растения, за ними надо ухаживать. aga vot kultuurtaimede eest tuleb hoolitseda. Значит, плохое сказать мы можем очень быстро и легко. tähendab, halba rääkida võime me kergesti ja kiiresti. Даже не замечаем это. isegi ei märka seda. Нет, мы потом заметим. hiljem me märkame küll. Потому что мы сказали зло, и это зло достигнет нас. sest me ütlesime kurja ja see kuri sai meid kätte. И тогда нам нужно это преодолевать, ja siis on meil vaja sellest takistusest üle что saada, мы наговорили. mis me kõik oleme kokku rääkinud. И тогда мы молимся к Богу. ja siis me palvetame Jumala poole. Господи, помоги, пожалуйста, issand, aita palun. все это преодолеть. kõik see nüüd ületada. Конечно, Бог благой, muidugi Jumal on hea. Он помогает, ta aitab и meid мы как-то это все преодолеваем. ja kuidagi me selle kõik siis ületame. Но запомним, aga ära unusta, что все, что мы скажем, et kõik, mis me räägime, это будет нам. see saab meile. Или оправдаемся, me kas mõistame ennast õigeks или осудимся. või mõistame end süüdi. Давайте оправдываться. mõistkem ennast õigeks. Но не в том понимании, что мы скажем, мы такие хорошие, мы такие хорошие. mitte selles mõttes, et me räägime, oi, ma olen nii hea, ma olen nii hea. Нет, мы будем говорить правильные вещи. ei, me räägime õigeid asju. Мы будем говорить выход себе. me räägime endale väljapääsu. Мы будем говорить здоровье себе. me räägime tervist endale. Мы не будем сомневаться в том, что Бог написал. me ei kahtle selles, mida Jumal kirjutas. Потому что слова становятся плотью. sest sõnad saavad lihaks. Слова становятся нашей силой. sõnadest saab meie jõud. Слова становятся нашей мудростью. sõnadest saab meie tarkus. Словами мы можем получить друзей. sõnade läbi võime me saada sõpru. Словами мы можем поссориться с людьми. sõnade läbi võime me inimestega riidu minna. Значит, нужно включать и разум к этим словам. tähendab, on vaja sisse lülitada ka mõistus. Бог помогает. Jumal aitab meid. Дорогие, kallid,
Если кому-то понравилось то, что вы услышали, kui teile meeldis see, mis te kuulsite и это касается именно вас, ja see puudutab just teid, поставьте нам лайк. siis pange meile like. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Jagage seda videot oma sõpradega. Напишите свой комментарий. Kirjutage kommentaare. Может быть, у вас есть вопросы. Võib-olla teil on küsimusi Мы вместе обсудим это. ja me koos saame seda arutada. Поддержите нас. Toetage И meid помогите нам распространять эти видео. ja aidake meil neid videosid levitada. И вы знаете, Ja teate, мы можем с вами и встретиться. me võime ka teiega kohtuda. Собрания нашей церкви проходят в городе Таллине. Meie koguduse koosolekud toimuvad Tallinnas. Это улица Уус, дом номер 3. See on tänav Uus, maja number 3, Киномая. kinomajas. Каждую субботу в 10 часов. Igal laupäeval kell 10. Добро пожаловать. Tere tulemast! Бог благ. Jumal on hea И милость Его вовек. ja tema arm kestab igavesti И Он слова свои дал нам в наши уста, ja tema andis oma sõnad meie huultele, чтобы мы побеждали. et meie võidaksime. И мы словами говорим: Ja meie oma sõnadega ütleme teile, будьте здоровы, olge terved, будьте благословенны. olge õnnistatud, Бог хранит вас Jumal hoiab и teid бережет вас. ja toetab teid. И мы увидимся с вами в следующей передаче. Ja me kohtume teiega järgmises saates. С Богом! Jumalaga!